Yeah, sanibonani bakwethu. Igama lami nguMbhili from kuhlelo liphuma ku-Identical Force. Sizela sinoma mhlambe azosichazisela inkinga Mhlanga abahlangabezana nayo. Sithi sathi singamvaleli ngaphandle sila kwaMhlanga eMandela. Mama nako ke ga tlhalo setšha wa boreding. Dumelang dikhutlone tsa lefase le bitso la ka ke Lilian Thobela ke dula mo Mandela Village ke lela ka ntlo e leng ya ka ya RDP ya ko Miliva house number 62 o dula motho a dulang mo Salam pa 3.5 a fa mama ba fana ko matsogong mo pila ga ka ka lebaka la rona be ke le week ke tswa mo ke tswang gona ke le se right. And then mama a ke rekisha ka lebaka la rona ke bona bjang o ka dula mo le one napile wa omela mo and then next size gomme ba rekisana le ntlo e ba le ba babedi ma signa le au Samaria sign after o sign gomme au Samaria are eng ko kai ko police station F gomme e re fitla ko police station F it was 2006 yes. Police station ba botsa gore ba re ko Department of Housing ko Sithembisile. After that Sithembisile gomme I was Sithembisile ba zamang no libisha taba ba botsa mama ba zamang no libisha taba le nna ka lebaka la go nyake ga mnikazi e le gore mama o mfitla e le gore ke gona mo gaufi. So mama re ke sentlo ya ka 3.5 no ke a sokola bana ba ka ba dula ko ntle and la withu ngasicela ke ikrile ntlo ela ke lela gore ke kire ntlo ya ka ampeli ntlo ya ka ba khale ke sepela 2017 ke molata ausmari ngicela sikhulume ngendlu ari yena a buleli ka lebaka la ntlo yena tshwantse re bolelena o bolela le tshwantse ke bolele ma lawyer wa hae a gona ntse ka e bolelang so yena yeso a dumela ntlo wa tseba gore 665,000 a ka ipatela a dumela gore a tla o tla ipatela ka 2021 a re ke bua ka 2021 it was 2017 a re ke bua ka 2021 o taba ndukishekitse yona tšhelete o half awa e ke bua e le gore a re ke bue le di affidavit ka bua le dipampiri ka moka awa ke tla arawa yena setse a ba re ke setse a extendile tsotlhe ditaba tshwantse ke bolele le dilo ya tsa gagwe so tšhelete e ke nyakang yena ke tla kreya so nna ke eme ka yena till today ke eme ka yena ke a lwala ka tsheko. Okay mama tlhokofetse. Okay bakwethu ke njengoba nizwa umama ayichaza indaba yakhe ukuthi umama yakhe the late mother othengise indlu yakhe without imvumo yakhe yena ufuna indlu yakhe back so bathi semiliva lakho sesikhona asikhambeni sichinge emiliva siyobona ukuthi uma usipha yiphi khona ngale inkulumo yakhe esayidini lakhe ukuthi isizathu sokuthi angafuni ukubuyisela uma indlu yakhe back what is the reason asambeni. Minjani? Sifika mala Mbhili. Okay. Ngikuma ku-Identical Force. Ngikhamba nomama la. Sifuna ukuzokubuza manje sizokuza esayidini lakho ukuthi mhlambe yini okukhumbulayo because umama kuthiwa ke wathengisa indlu somewhere lapha so ngathi bathi wena ke wababo uyingcingo ke wabakhona umphekelela wayo uba witness. Mama. Ninjani mamazi nami? Angikwazi nami. Umama Masango. Ulilian obekahlala lapha number 62 mhlambe amangathi. Yeah ngikukhumbula. Uyamkhumbula? Uyamazi na? Wayinithana zani? Hayi angisambona ngithi bangasiso. Okay kokoro lwena uRosa mkhuphula bekanjani? Beka hayi bangasiso. Okay sisinzile ukuspeaker ngoba la sino bathu bani lo mama lo bamthengisele uthi uthengile indluma uyayiphikisa uthi no azange uthengisele umama wakhe yena akamthengisele uthi indlu yena akayithengisi. Uyabona kungena endabeni zabantu mina jama ngichaze. Hello ngino mama Msilane. Okay ukungichazisele mhlambe wena mama into oyikhumbulayo. Ngibani lo iPhone? Ngumama wala. Samare.
angazi ukuthi ubani igama lakhe. Okay. Ela sisinamthi uma kasithembile. Okay sis. Ngicela ukuthi ubachazele ngoba wena wawukhona ngithi. Wenza nayo yini. Ngicela ukuthi ubachazele ukuthi indlu le mina ngithole kubani. Ngithengile kubani. Okay, mina sikwenza kanjani futhi? Usesilileni waze wazongicela ukuthi ngizoba yi-witness, ukuthi ngimsayinele kuphela ukuthi bathengiselane njani kwenza Ubani wacela? Usesilileni. Sesilile. Mabeka kuphi leso sikhathi? Mama kumo. Bangekho, beza wena bekusebusuku la. Usisi Maria ukhuluma uthi umama beka khona. Hayi bangekho. Sesamaria. Yebo. Kwakunguwa ngisho unobhutile wangale. Ubani bhutile? Yeah, bese ulileni angana witness weza la wazongicela ukuthi ucela ukuthi ngizomsayinela ese witness kuphela ngithi. Yazi manje uthini sesimanje? Uthi mina indlu akakangithengiseli mina indlu ngithathe kumama wakhe. Hayi mina ngikhumbula